lamzin channel inrak khir inrangai saki tha inrak pering ring tu du dot mi le du dot tu nu le pa ule naw pol nan zate nan kutnem kan lokai tuini mai ni sari thong ni le kumkul wan rok tlongkai ni li zan lam shang thu thang kal lor khom mi por run than na kan nei ding kan thu thang achem tiang inrangai sak dinga le like le subscribe thon tha inrak pichaw dinga kan law som kan thu thang than ding mi pol tla chu te dimpeng bom thlak mi a pdf zawlen ra kap le tol sung mi pasha an thi falam le ha kha karla ka daw ruanga ha kha I atlan mi por sang bom chaw ding in Karsham Baptist Church ha kha in andil ssc ra ka pol lai kwala min tiaw lama ra lam an sial Tramin dan lo I US ram sung lu tu ram dang mi polaka lo thau na tuam pol chu US ram mi sinak pek atum falam khopi panin asawmi ssc ra ka pol ka dawna ka ssc ra ka paryat an thi mojo pakhat khal an lak sak North Korea chun South Korea thon pumkhat osal ding ti mi an dan shampi sungi khummi an hlon hlau ti mi pol an siding kan thu thanga chemtiang in rangai sakdinga kan lo som te dimpeng bom thla ruanga pdf zawlen ra kap le tu sungmi pasha an thi chinram kul te dimpeng punom khosung a rashang council ra ka pol in mani mai ni ruk zan lam na sipali shonga drone pol thom bom lung thum chu atum khatnak an thlaki bom lung khat chu apuak kwainan lung ni hi chu apuak lo thu chuinu a nazi paruk shonga atum ni na an thlak salmi a khosungi ag biak impara an thlanga I biak inkhal akang ral thu thei asi rashang I bom thlakna ruanga hin mun kyang kapi a mi pdf zawlen in nu naw ra ka pali mi para ka pathum an zate ko min pasari an thi I khosungi ro swang tu pol kom sungtel she khat khal an nun nak aliam ve chun khosungi kum upalam mi pa pakhat khal shyamma besezatin atwarti a thei asi falam le ha kha karla ka dawna ruanga ha kha I atlan mi por sang bom chawding in Karsham Baptist Church ha kha in andil chinram falam le ha kha karla ka ssc ra kap le chinrem kai changrol karla ka dawnak aso san ruanga thilri jiang man laman loin thin phan nak thon ha kha khopia atlan mi falam le ha kha karlak I to sung mi po chu bom an tul tuk ruanga mi pi im bom ve chawding in Karsham Baptist Church ha kha in dilna an nei ti a the ase zum tu nu le pa ule naw pol kan thul ha nan thei cha vekin falam le ha kha karlak I khomi pol chu an in le law an riam mun an thilri pol so sanin ha kha a an ratlan rin lo pi I tlan mi an si ruanga thilri jeng man an keng law chuanga sumpa in sise I pha puan le a in bu fai city in sise minung khosokna ka atul mi pau naw ha kin upa sangtiang pek kan tul asiti a Karsham Baptist Church ha kha in mani mai ni ruk zana an than apedu tu in tu ni mai ni sari I sin kan zung kha na ra pek thei asiti kan lo thei ter du kan u naw por sang a ratel ve chawding in boy khri meaning kan lo dil ti a Karsham Baptist Church ha kha in an than mia an tar lang pe tlai du tu por sang a himi phone number kan tar lang mi a him pe tlai thei asi ssc ra ka pol lai kwala min tiaw lama ra lam an sial chinram kul falam peng ta khwa I lut ssc ra kap tha jang za som nga shong chu lai kwa an pani lai kwa in lai ral tiaw ri khodar lama fe thei din huna an chuitlun a falam khopi I mi ssc ra ka pol khal falam I sin ti bual ri khodar ti khalin fe an tum ti a thei asi atu I lai kwa I sin asok mi ssc ra ka po chu ri khodar khopi I tongodinga an sok mi asiding ti khal zum asi Tramin dan lo I US ramsung lut tu ramdang mi pol laka lo thlawn na thuan pol chu US ram mi sinak pek atum President Trump chun dan lo I US ramsung lut tu na saten doi so na afe pi re ro laya te mazat I na thuan tu pol chu US ram mi sinak pek atum thu thei asi Trump ukshoinak chun dan lo I US ralut tu polaka rosan nak nei tu naw hak lai I sin US thlengpol arvulnak vakvulnak
cho vulnak rang vulnak ti vek I na tuam pol si se thing thei ram hmuan I na tuam pol si se hang na hang ram hmuan I na tuam pol le teimak so I na tuan tu pol chu US rammi sinak peding in ma an la re rauti a thuthang la tu pol chon an rel Trump chon US president atwan sal nuwa dan lau I US ralu tu minung thong sruk leng lau akwat lung zau I ramleng I sin refugee minung thong sri zanga shong long akaw lut shi chu pol lak khal a som kwa chu South Africa mirang pol an si thu thei asi Falam kopi apan mi SSC ra ka pol ka dauna ka SSC ra ka pariat an thi mojo pakhat khal an lak sak Sekan ram chen kale kopi I sim falam kopi lampan in mojo thon asawmi SSC ra ka pol ka dauna ka SSC ra ka pariat an thi thu Chilneng Council Sungtel CDF CDM Sin I tuamwaw nei tu chun tuini ministry a than Mani mai niruk a falam kopi ala tu SSC ra ka pol in falam kopi a ukshoinak fe pi dingin kale kopi a ummi nan CDM pol an tlunter nan CDM pol atlun pi aphur tu SSC ra ka moto pol chu kale le tai ngeng khokar lak I a ummi khofi hmuan pakhat kianga CC Sungtel CDF CDMC in imbo thupin an rakap tia thei asi chui ka dauna ka Division 77 Captain Pakatelin SSC Rakap Pariat Anthi SSC Rakap Athimi Ruak Pol An Shyamnam Pol le SSC Rakap Mojo Pakhat Khalkan Lakchi Mani I Falam Kopi Lampanin Asawmi Pol Laka Chun SSC Rakap Adin Pi An Thatnak Longlong Arel Tu Josu U Khal Atelve An Tawmi Mojo Khalkan Kap Kaunan An Van Tha I An Luatia CDF CDMC in I tuamwaw nei tu pakhat chun arel chuwek thau in mei ni nga khala khan kale khopi I sin ral daw bom ding in asawmi SSC ra ka pol chu CDF CDMC in pol in bom an rak puan ho I SSC ra ka hleithum an thi hluna hriamnam khal an lak sakti a thei asi SSC ra ka pol in falam khopi an lak nuwa kale khopi I a ummi nan CDM pol le pastor Sheikh Khachu falam khopia an kirzaw atu khala falam le ha kha karlak jing control tum SSC rakap in pe zomin ralam an sel re rawi chirsham kai bu pol in an thei tokin an rakhami kapni karla ka dawnak pe zomin aswak re raw North Korea chun South Korea thom pumkhat osal ding ti mi an dan shampi sung I khummi an hlon hlau North Korea President Kim Jong Un chun kumthong ni le kumkul hwan li January tha a kham North Korea le South Korea kom osal ding ti mi chu thilchang thei asinon lautia arak re suak zau North Korea chun thong ni le kumkul hwan li October tha a an dan shampi sunga South Korea chu kanram North Korea sang I ti nungmi state asiti a an dan shampi sunga an khum tui kumthong ni kumkul hwan ruk Mars thla a kham North Korea le South Korea kom ok salding achang thei non lautia an dan shampi sung I kom oding mi thu chu an hlon hivek I an dan shampi an thleng mi chu mani mei ni ruk thong ni kumkul hwan ruk longkai ni thum ni a khan South Korea lam chun an thei ve fang I chutin leitlun thuthang a aswa chi ti a thei asi North Korea President Kim Jong Un chun Thangta Korea thon kom osal ding ti mi dan hmuah an dan trampi sung I sin a hlon hlau ver ti nak Kim Jong Un in democracy ram le communist ram chu ngongkol kambat lang theilo ding ati nak asi kan thu thanga chemtiang in rangai sakronga kan lung oi nan za ten zan cha kan lai